Gikiro kiiguru kia wagi wa mawira guku bururi-ini ni kierekeirie akenya ingi gutuma thabari na guthie gwetha mawira nja wa bururi kuna ona gutonga wa bururi uthiete na mbere na gukundera. Richard Miruka ni umwe wa andu aria macungiririo gucenjia mawira kuona ona vengi wake gukorwo athomeire kothi igimainie na maundu megie migunda riu ahinyiririo guthomera kothi ya UINJINIA wa tabarira itiganite kuma thukuru wa Moringa kuona mawira ma kothi iria endaga matironekana kwa sababu ya education system yetu sikupatia nafasi, lakini nikawa najifunza polepole kwa upande wa kando. Lakini niliona ni muhimu zaidi nipate a structured way ya kufanya software engineering ambapo unajifunza kutoka kwa the most basic to the most advanced technologies that are there. Mbeu NJITHI aige matire na utiganu na Richard kuona aige marahimbiria kothi iria iri na mieke ya mawira niguo mahote kwirugamirira kimuturire na kuona sekta nyingi no ithiete na mbere na kuhimbiria teknolojia ya kiriu. Aige a Mbeu NJITHI maugite matire na wiki otiga kuhimbiria kothi ici. You in finance like myself, whether you in journalism, everyone needs tech, and what we look for is just a passion for tech, and it's gaining a lot of traction. A lot of people are getting into it. It might seem that there are not a lot of jobs, like a lot of spaces for us, but with the world revolutionizing itself into the world of tech, the spaces open up eventually and we all can fit somewhere. Ihinda-ini riu atumia undomwe na iretu ni mahinyiririo kwikuruhania na kothi iria kwa ihinda iraya cironekana gatari cia arume niguo kumahotithia kwigira mieke ya mawira. Ritana riri rikitio hindi ya kuhumbwo thumbi kwa arutwo 1900 kuma thukuru wa mathomo wa Moringa kuria arutwo matiganite mararikirie kothi cia UINJINIA, computer science gatagati ga kothi ingi nyingi. For us, what we're doing at Moringa ni go train software developers na data scientists andu mahuthagira teknolojia magathondeka websites, magathondeka software systems igateithia andu ku progress biashara ciao. Macoka marikia ku graduate magakorwo mena outcomes team imateithagia guthondeka CV ciao, magathondeka LinkedIn profiles ciao, which are the most necessary tools ya kumateithia mathie makone mawira nanja kana bururi-ini uyu. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Waithira wa Mwagi.